Tang hapo ar pusau kenta balayo kurup yo kinja ubakia nyo puwei kilo ki pulit jong ke East Jaintia Hills district kilayo kurup yang yo drok heroin ubakia hado lai pu ar point san gram na Ladrymbai haga step jong ke khat santri unai leber arajar ar pulai. Shwa kane ki pulit kilayo kurup ya ukinja ubakia hado nyo puwei kilo na ki argut ki khar bihar ha ka step khat santri unai leber arajar ar pulai na ter a CP hakapor nresh pawa min step. Hagani ke jingyo kurup ya drok laingut ki breu kila shakem. Kini ki bekintup ya Rudolph Franklin Lingdo arpo prasnem kerta na umsning Ri Bhoi district. Syampang lakiat arpo kundaisnem na maulari maukhan Ri Bhoi district. Baru aiban kershan karlingdo arpo sausnem na umsning Ri Bhoi district. Kini ki laingut ki wan na silchar bat thmu ban lech umsning de kakali Maruti car kabadan your registration number ML not sun D lainyo pralai. Ki pulit ki balayo jingtip ya ke jinglet jingwan jong kini ki breu bat ke jingkit yo drok kila pen up shrip yaki halat rambai bat yaki hakapor lai baji min step na lat rambai. Aga jingkan rai ke kali ki pulit kila lap lai senduk sabon badan yo powder basuba ba udai udrok. Haba ki pulit kila test kila penthi kena ba udai udrok heroin ubalakot hadu lai pu ar point san gram ke jingkia. Hagni ki jingjia ki pulit kila yo ban kurup ru ya lai teli ki mobile phone ka kali Maruti car ka pisa san pu 1,000 shispa san pho tingka. La register ye ka case kat kum ki kindon jong ka NDPS Act ha cleariat police station bat ka jingtok ket kala ya shakman. La ka jingyo kem ki pulit ya kini ki laingut baru new drop tang ha ki kindiat sngi ki pulit kila yo kurup drop hadu shispa hanyo point san gram drop bat kemru ya hendrengot ki breo. Kat bau kenjapan hado hanyo puwei kilo point saus pa hanyo pun reo gram ka jingkia bat ya unila yo kem na ki arngut ki khar bihar.